باب 260 كرياد الصالحين درس انت حريم الكذب نيوتن في هرمينغول نيوري عفوا هرمينغول فناند. قال الله تعالى لدال ولا تقف وتعذر ما ليس لك به علم. وقال تعالى ما يلفظ قولة من قول إلا لديه رقيب عتيد. حديث ولوري اتمت لجوي اتشابان لجوي 1550. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق ande no gongugol yahdi fewna neɗɗon ilal birri naba moy diggere wa innal birra ande no diggere yahdi fewna neɗɗon ilal jannati naba moy aljanna wa inna ar-rajulu ande no gorko la yastuqu wallahi mo wowla gonga hatta yuktaba ha winde indallahi kala siddiqan ko wowlo gonga wa innal kadiba ande no fedande yahdi no fewna ilal fujur faade halkare faade bandiyagal wa innal fujura no bandiyagal yahdi ila an-nar no fewna yite wa inna ar-rajula ande no neɗɗo la yakdibu wallahi mo fena hatta yuktaba ha o lamne windede indallahi kala kadaban ko feno muttafaqun alayh. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نلاد ماك 4 في جنيما كنا كلام دلاتي فيه مودو كان هرايوني منافقا نافق يخالص الله بطوي بما ناوني نافق 100%. ومن كانت كلام دلاتي فيه مودو خصلة جبل منهن مج كانت في ريلاتك أما فقد خصلة جبل pourcentage yeru ɗum min nifaqi ni morde nafiqi yagal hatta yada'aha ha waccitade e hino ɗi musidɓe julɓe enen gina yemɓe tuɗen noppi ma julɓe aduna kala mo tawata hiɗi e makko yo o wa'u wasi o yehi kalabtani ɓe ni palino nanguma ma tifoydi no nanguma ɓe gandi o jottako o daratako ha anda kon lekki ɗum o kippano iwra si ɗiɗo piiji nayyi kadi yewtama kala anduɗo ɗum ɗo hino e makko ɗamiɗo ɓuuri on andude ko woni ko yammin Abdoullahi Kala hiɗon jiɓosi komi fenoma sinami fenowo kono min miɗo andi hiɗon jiɓosi komi bonɗo ma ko moƴƴo kono min miɗo andi haray kala jentiɗo ha tawi gotel en ɗinayno e makko ma ɗi nayi kala tode yo kippuno ittira go ida tumina khana so hoolama o jam foto hoolegol okkigol ɓeygu ko hoolegol jonnegol nawnuɗo yo ñawndu ko hoolare jonnegol payku yo jannu ko hoolare hoolegol halfine leydi yo laamu ko hoolare jonnegol juulirde e julno ko hoolare hoolegol wowlane gundo ma halfine ma jonnore fof ko hoolare wa ida haddatha so yewti kadaba o fena woni ɗiɗi wa ida ahada so ahodama gadara o hoday o jam foto ɓe o haldidi ɓen tati wa ida khasama so yeddodirama gokkunnina fajara o yannayyi ɗiɗo nayyi muttafaqun alayh. wagati sabaga gom ɗi feƴƴino bayana ho ɓangilngol o hadisa moƴƴa مع حديث أبي هريرة وندي حديث أبي هريرة بنحوه صفة مؤمن في باب الوفاء بالعهد كدم بغالي وتنقل إن فيهم نقل أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأرماك من تحلم بحلم كلا هو يدلو كويد لم يره يعلم كلف هرأي أفوام أن يأتقد لأفيبة بين شريعتين حق شريعة جديد ولن يفعل وهو والي ومن استمع kala jentitiɗo nam yiltoɗen dow man tahallama kala hoyɗinkiniɗo bi hulmin koyɗol lam yarahu ko o hoyɗali few o daro e namin mi hoyɗi hunde karita o fena e hoyɗali kullifa o fawoyte an ya'buda nde o jooɗoto bayna sha'iratayn hakkunde leeɓi ɗiɗi yo jooɗo hakkunde majji walan yafal tawale o wata huwude ɗum ko andi ngolen o fawete lette ɗe heƴata e makko. o man istama kala jentiɗo ila hadisin faade yewtere ɗawmin yimɓe wahum tawa ɓen yimɓe lahu wonandemo ko o jentiɓe kon kaari huna hiɓe yañi hawranaɓe subba yuppoyte fi udunayhi ka nder noppi makko al anuko sila yawmal qiyamati ñande dargal. wa man sawwara kala tiruɗo photo suratan photo kala mbadinɗo mbaadi kala lesuɗo estati kala tiruɗo photo hara ko harmoɗo mi wi oddiba o lettoyte wa kullifa o fawoye an yanfuka yo o wuttu awa fiha e nder photo harmoɗo mo tiri on ma e nder estatiru ndu lesi ndu o fawe awa ko be forcé yo wuttu e nder muɗum an ruhu walaysa bi nafikin tawale o wawata wuttude ruhu e ɗum bi mana ko andi ngol en ko lettoyteɗo rawahu al-Bukhari. tahallama hoyɗinkinagol ay qala wiya innahu kanko halama o hoyɗi fi nawmi ka koyɗol makko ka ɗoyngol makko wara a kada wa kada o yiri ni wawa kadibum tawale o fenay wal ana ko wiyete sila
bil maddi sabu maddu on ɗon ka a wa dammin noon eko nun on waɗa kon e ture ɗiɗi ko takfifil kaf eko kaf on ko ɗum woni waɗa kon foygintinaɓe mana siddaka o raswas ko ɗum woni sila almadabu yuppotoɗo en faami. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ماكي أفرى الفرع fefi ndikke fefi nde toɗo feni fenowo kon ɗum woni ɗum an yuriyat rajulu nde gorko hollete aynayhi ka gite makko malam taraya ko yi'ali mi mana nde hoyɗinkinoto ko hoyɗa rawal bukhari wa ma'ana kon firo mum yaqulu inna ra'aytu mimmi yi'i e koyɗol fi ma lam yarahu konko tata o yaali hera o fenay wan samrata ƴettama e samra bi mana ko andi ngolen o andi ko fi fenande wonɗen a fenande no fuɗɗi wiigol no hoyɗi ko hoyɗa wiigol kañum ko waliyu goɗɗum no wahina e mum hino yi'i hunde kaari hino hoyɗi hunde kaari hino yeeta hunde kaari ɗo andi no heewi e taƴeɓe sifa ɗen penale liɓa mi hollama hiɗa itta sadaka hunde kaari mi hoyɗi hiɗa itta sadaka hunde kaari e ko nandi so tawi ɗum wan samrata bun jundubi radiallahu anhu qala wi kana rasulullah latkene laɗon sallah sallam mimma yuksiru no jeyano eko ɗuɗɗinayno kanko nelaɗo an yaqulande o wiyanta le sahabi sahabaɓe makko ɓen si ɓe tumbodiri o maka hal ra'a ahadun minkum min ru'ya est ce que goɗɗo e moɗon hoyɗi koyɗol no hewno ko nelaɗo lamdoto ɗum kala wiɗo hoyɗi fa yaqussu alayhi qissanomo kanko nelaɗo man sha allahu an yaqussa on mo allah muuyi yo qissanomo ko hoyɗi kon bi mana hoyɗito on mo allah hoddiri yo hoyɗitomo wa innahu kanko nelaɗo qala lana o makani men data gadatin ñande goo bimbi o maki innahu koni atani laylata arilan e o jemma feɗɗiɗo ɗo atiyani aruɓe ɗiɗo wa innahuma kamɓe ɗiɗo ɓaɓe ari qalali ɓe wiyanilan intalik may wa inni min intalaktu ma'ahuma mi yaadi e maɓɓe wa inna menen e nder ko min yata kon atayna ala rajulin min ari mi rewi takko gorko modu taji en walorɗo beccal muɗum ñamal ngal wa ida akharu tawi o goɗɗo goo qa'imun alayhi no dari hoore makko ino darodi bi sakratin e fete molanade tuntil janil wa ida huwa tawi o on dariɗo ɗon yahwi hino accita bi sakrati fetere nden liɗa asika hoore makko fo yasluhu ra'sahu o munca hoore makko nden nde muncito mo darodi e fetere ka hoore makko o accita fetere nden dow nden dobba hoore makko nden fa yatadahahu lhajaru ha huna on sumati o jokkitira fe hayre nden to si hayre nden o accitinde nde munki hoore o yande nde tallike o jokkitande kadi ko ɗum woni fayata dahu alhajaru ko ɗum woni hayre nden tallora ha hunaɗa hayre nden tallora hellaɗa si munki hoore yani munki hoore nden nde tallora ni fayattabi'u alhajar kanko neɗɗon o jokkita kadi hayre nden fa yahudahu o hoccoyande kadi o ara fala yarji o ruttitata ko ilahi faade o neɗɗoɗa hatta yasiha ra'sahu ha si wonare hoore makko nden selli wattike kadi no wonirno noon kama kana hono nde laatorno noon thumma yaudu alayhi retti o ruttito e makko kadi fa yaf'alu bihi o gollira hayre nden e hoore o yande misala ma faala sifani o gollirno noon almarrata al ula kalawol arana ɗi mana o waccitande kadi nde munca hoore makko nde sinde tallike nde yaariɗa o yaha o hoccande kadi ko noon qala nelaɗo make ɓurtun lahuma min nani ɓeeɗiɗo arduɓe aminni subhanallah ma hadani ko bon ɓeeɗiɗo o wonɗo muncude hoore e omo hoore mo wona muncede kom ɓini ɗa laali ɓeewi anilan intalik mahin tun taw fantalakna min yeehi fa atayna min ari kadi ala rajulin e hoore gorko goo kadi mustalqin e qafahu himo waali ajjuri hoƴƴudu makko ndu wa ida akharu tawi yo goɗɗo go qa'imun alayhi no darudi e hoore makko ɗon bi kallubin e loyinge min hadidin immorde jandi wa ida huwa tawi yo on dariɗo ɗon yaati himo ara ahada shiɗay waji o ardan o ya hella ka yeeso makko ka sengo yeeso makko fa yusharshiru o cakkita o siifita o cakkita sidqahu gaɓɓuɗen makko ɗen ila kafahu ha ka hoƴƴuto sengo yeeso ngo fof o cakkita ɗum ɗon fof o furtatiri ngu wa min kharahu e ka
dande makko ila qafahu ha ka hoƴƴuto wa aynahu e gite ɗen kadi ila qafahu ha o tufa ɗen ɗon kadi summa yatahawwalu rifki o waylitora ila aljanibi l akhar e ngoya sengo yeeso hedditingo kadi fa yafal bihi o gollira e ngon sengo ɗon kadi misla ma faala bil janibi l awwal sifan o golliri noon e ngoya sengo arana fama yafruh wa naalihimo gayna min dalika aljanibi e ngon sengo ɗon hatta yasiha dalika ha sellita watto dalika aljanabu ngoya sengo kadi kama kana wona ngo wa'irno noon bimana ɗo yo gayno cakkutude ɗe gaɓɓuɗe ɗa o cakkita nowru ndun o cakkita yitere nden o cakkita gaɓɓuɗe ɗen fof ta ngo sengo to watteke no wonirno noon o yiltora toon kadi ɗo yo gayno cakkutude ɗum ɗon fof kadi o ruppita fof taɗa kadi wattike summa yaudu alay refti o yiltitoyi mum kadi fo yafal o gollira misla ma faala sifano o gollirno no fil marrati l ula e lawol aranol ngol ɗalanelaɗo maki kultu minni ye subhanallah ma hadani kumbon ɓeeɗi ɗo wonɗo cakkutude e wona ɗo cakkitede ɗala li ɓen honduɓe am ɓe innanila intalik mahintum fantalakna men yehi fa atayna men tawi kadi ala mithli tannuri wono sifaña huɓɓinirde ni fa hasabu mi sikki annahu no kanko kala o wi fe dafihi tawi no nder huɓɓinirde nde lagatun ko wiyete kon lagatu ɓe firanoya en no gasa o naati lagatu ley lagatun ko hirango ko hito luukango waswatun e sowtoji hitoji fattala ana fihi mi yehi min ƴelliti min ƴeewi nde huɓɓinirde fayda fihi tawi yohino nder mayre rijalum worɓe woni sawn e rewɓe uratun holuɓe hunde ɓe ɓornaki waydam tawi yo kamɓe yatihim hino ara e maɓɓe lahabun ɗengal yiite ndal bolla yiite ɗam min asfali minhum iwra ley maɓɓe fayda atahum dalika si tawi woni ariɓe dalika lahabu ngal ɗengal yiite daw ɗum bilibilinno ɓe fof ɓe dulba qultu minni ma haula'i ko mboni ɓeeɗo kadi galali ɓe innalila intalik mah fantalakna mi yehi fa atayna ala nahari min aroy kadi e cangol hasibtum sikki annahu kanko kana o wi yaqulu kana o laatike yaqulu mo wi o ahmaru o cangol ngol mi sikki tun o wi kanko ne laaɗo cangol ngol ko boɗewol mithlu dami kowngol wono ƴiiƴam fayda fi nahari tawi yohino nder ngol cangol rajulun worɓe saabi on hino fubbo saabi on fubbotoɓe yasbahu hino fubbo e nder maggol wa ida ala shatti nahari tawi yo jaka hino ka sera cangol ɗon rajulun worɓe goo kadi jama gomɗiɓe hino mawɓidiri indahu rajulun gorko kadi jama on no mawɓidiri indahu takko makko e jara tan kaaƴe kasira tan ɗuuɗuɗe mo ka fongo cangol mo mawɓi tulde kaaƴe takko makko wa ila dalika sabihu tawi yo oɗo fubbotoɗo yasbahu himo fubbo ma yasbahu ko fubboto tumma yati dalika refti o aroy o alladi o kadi jama indahu tawɗo hino mawɓidiri takko mum alhijarata kaaƴe e nder ko fubboto kon tun o rewi takko o mawɓidirɗo ɗeɗo kaaƴe foy fo waru lahu faahu o fiɗiɗa ɗeɗo hunduko makko kon o ƴetta ɗe kaaƴe o ƴetti ɗe kaaƴe o feɗiri ɗe hunduko o wonɗo fubbade nder ndo yiite fa yulqimo hu ha o longini o hebbini hunduko makko kon hajaran kaaƴe heewi tef kaaƴe fa yantaliku on yehi fa yasbahu himo fubbo summa yarju ilay reski o ruttiti e makko kadi kullama raja ilay tuma kala o fubbi ha o turni ha o hewtiti e oya fagarra fahu lahu o uddita hunduko makko kon e on fa alqamahu on fiɗiramo longinamo hajaran kaaƴe ha hundukon heewa o nder ko fubbato kon o fubba kadi o waɗa tourné kadi ha o hewtita e fewndu o on ƴetta kadi kaaƴe fero e hunduko makko kon ha ko heewa fiɗiramo kaaƴe ka nder sombere ha nde heewa kaaƴe qultu lahuma min nani ɓen ɓe mi wondi ma hadani ko mbon ɓeeɗiɗo kadi wonɗo fubbade nder yiite hino fiɗɗire kaaƴe ka hunduko e wonɗo ferade ɗalali ɓe wi intalik mah fantalakanamin yehi fa tayna men tawi kadi ala rajulin e gorko goo karihil mar'ati himo woyi wa
karihil mar'at anyiraɗo sonnajo aw ka akrahi ma hino ɓuri anyirede ma anta ra'in konko wonɗa yi'ude e muɗum mar'a e yitande fa ida huwa tawi yo oɗo kadi ndeno takko makko ɗon naaru yiite yahussuha himo muɓinira yiite nden wa yas'a o jinda hawlaha takko magge qultu lahuma minane ma hada ko boni o kadi kon ɗum jokki ya laaliɓe innanilan intaliki yaw may fantalakna mi yehi fa atayna min aroy ala rawdatin e hoore weelu fissama e kasama afan mo o tammatan e huuɓitago fiha no e mayru min kulli nawrin immorde kala noneji ndeygoji arabi ila baɗi wa ida bayna zahari rawda tawiyoja ka hino hakkunde weendudu rajulun worɓe tawilun juutuɗo gorko juutuɗo la akadum eɓɓata arande mi yiyata asahu hoore makko nden tuulan ka jundi fissama ha kasam hakke ko juuti mi yaala honto hoore makko nden hatti wa ida hawla rajuli tawi hino takko on gorko min akthari waladani ko ɓuri ɗuɗude e ɓiɓɓe ɗiɗo ma ra'aytuhum mi yaali ɓen gattu ha hande ma ra'aytum ɓe tawata ɓe mi yaali sifa mo gattu ha hande wa ida hawla rajuli tawi hino takko gorko on min akthari ko ɓuri ɗuɗude waladani e ɓiɓɓe ɗiɗo ma ra'aytuhum mi yaali sifa ɓen gattu hande qultu minni ma hada ko homboni wama haulai ko bonɗi e ɓiɓɓe ɗalaali ɓe ɗiɗo innanina intalik may fantalakna mi yehi fa atayna min ari ila dawhatin azimatin faade tulde mawnde lam ar mi ali dawhatan tulde gasto ha hande azama min ha ɓurde mawnude ndeɗo wala asana wona ɓurde labeede ɗalaali ɓe nanila iq fiha hibbu ɗo fartaqayna min hibbi fiha ɗon ila madinatin faade saare mabniyatin mahirande bilabinin dahabin biriki kange walabinin fiddatin e biriki kalis fa atayna babal madina min ari ha min hewti ɗalaali ɓe nanila yeddita ɗin iq fiha kunku ka nder saare ɗo fartaqayna min kunki fiha e nder saare nde ila madinatin min yehi e saare ko mabniyatin mahirande bilabinin dahabin biriki kange walabinin fiddatin e biriki kalis watton yili so wi'i laba nin aray ko kosan wiwɗon labi nin ko birki on faami ka fo ko la ba ko laamum ba nunum fo ko gotum mase ɗen kadi e fo ko la e nin ko ba on waɗeteɗa ba ɗa o waɗi bi sa wattimo ba a waɗi kosan sa wattimo bi a waɗi birki fatayna mi ari babal madina ka dambugal sare fastaftahna min landi udditanede fofuti alana ɓe udditani men fadahalnaha min nate sare nden fatalaɓɓana jaɓɓimi rajulun gorko chatrun hakke ndiɗo min halqin immode tagu maɓɓe ngu ko ahsani wono ɓuri labirede ma anta ra'in wono yiirta wa chatrun e hakkundejo min maɓɓe ko aqbahi wono ɓuri kanirde ma anta ra'in wono an yiirta ɓala lahum ɓeɓe mi wondi ɗiɗo innani ɓeeɗa idhabu yahe faqa'u yanoyon fi dhalika nahar e nder ngol cangol wa ida huwa tawi o ngol cangol naharum ko cangol mo tari ɗum weeɓitingol yajirihingol ila ka annama ahlu mahadu aynay ndiyam maggol on ko mahadu fil bayadi e nder rawnugol hakke ko ndiyam ɗan rawn mahadu ko pihol rawnukum fa dhahabu ɓeyle fa waqa'u fi ɓeyano e nder cangol ngol ثم رجعوا رتتي إلينا أمين قد ذهب ذلك سوء تي أمبون دون فوق إيوي أنهم إمام فصاروا بونت في أحسن سورة قبري لبيد إمبادي donc amma non joni firangol en non ɓe ɗaɗi ɗo o ɗawnaɗo waɗede ɗum ɗo ko honɗum o huwayno ko aduna ha waɗi o waɗe ɗum o wonnoɗo waɗede ɗum ɗa ko honɗum o huwayno ko aduna ha waɗi o waɗe ɗum firangol en ɗum ɗon en waɗay dambugal ngal darsu en e darsude
hara en hattay ɗo en andi ɗo ɓeɗo lettirama ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo. Joni noon firtangol en nelaɗo yo ɓeɗo ɗiɗo ɓe nelaɗo yaadi e mum ka koyɗol yo ɓeɗo firtan nelaɗo firtana en waɗen ɗum ɗon ka nder darsude musidɓe julɓe. Wallahu a'ala wa a'lam.